Betumbeshumbolojana orogorosha go ditaba tša lelemela sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, gomme dihlogo tša tšona ke tšeo. It became clear to me that Bevan and his friends were executed and there was no shootout. Gregory Loftus e le go tatago yo go latifatša go e le moetapele wa digongwana tša diokobatši gape e le rakgwebo wa kgwebo ya go goga difatanaga Bevan Loftus o dumela gore morwa wa gagwe o bolailwe ka maikemišetšo ke maphodisa. Over the past 2 decades, electricity tariffs have increased far faster than inflation itself. Mopresidente Cyril Ramaphosa o South African wholesale electricity market e tla thoma ka mošomo wa yona ngwageng o tlago ka ge go tšwere matsapa go kaonafatša mmaraka wa mohlagase ka nageng. We're facing a familiar foe in Nigeria, who also didn't get through, and it's going to be a really big match for us. Nkga e tla ba e jang kgawana bošegong bja lehono ge banyana e sonela ke go fenya Nigeria gore e hwetše monyetla wa go tsenela dipapadi tša sebjana sa lefase sa basadi tša FIFA ka Brazil ngwageng o tlago. Bathomešo o thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla kgaetšedi Mphoteme re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša sepedi. Mathomo ke tša gore Gregory Loftus le go tatago yo go latifatša go e le moetapele wa digongwana tša diokobatši gape e le rakgwebo wa kgwebo ya go goga difatanaga Bevan Loftus o dumela gore morwa wa gagwe o bolailwe go ya ka ditatofatšo ke maloko a sehlophatšhomo sa maphodisa seo se šetšana go le melato ya go ama difatanaga tša go sepetša tšhelete ka KwaZulu-Natal ka taelo ya Lieutenant Colonel Dina Govenda e fela melokoloko ya melato ya Bevan yeo a bego a lebagane le yona le ditatofatšo tša maitshwaro mabe a gagwe di tliša dipelaelo malebana le tiragalo ya pele kgweding ya moranang ka ngwaga wa 2023. Potšišo ke gore a e ka ba polao ya gagwe e be e rulagantšwe ke maphodisa go ba e le fela mothuntšhano magareng ga maphodisa le bagononelwa fao maphodisa e bile go ba fenyi. Gregory Loftus yo morwa wa gagwe Bevan Loftus a hlokagetšego kgweding ya moranang 2023 o be a bolela a sametše mare go laetša khomišene ya matlanka gore lehu la Bevan ga se la hlolwa ke mothuntšhano le maphodisa e fela o hlasetšwe ke maphodisa a KZN ao go ya ka ditatofatšo a be a filwego diranta tše dimilione tše 2.5 ke moetapele wa segongwana Clive Naika. I went to the flat on or about the 6th of April and I looked at the scene carefully to assess what had happened and particularly if the police reporting was correct. It became clear to me that Bevan and his friends were executed and there was no shootout. Gregory Loftus o latofatša gape gore polelo ya gore morwa wa gagwe o be a amega diokobatšeng gomme o be a tsebega ka ditiro tša go tšwa tseleng e be e le fela maphodisa ge a itla ka mano a go mošala morago le go itšhireletša go seo ba mo dirilego sona letšatšing leo. Le ge go le bjalo bohlatse bjo bo laetšago gore Bevan o be a ena le melato e mentši gape taba ya gore o be a ena le bagwera bao le bona ba tshelago molao bo thala seswantšho seo se fapanego. Go tlaleletša seo ditatofatšo tša gore kgatišo ya sellathekeng magareng ga Bevan le moetapele wa segongwana Naika ke bohlatse bja gore Naika o ntšhitše tefelo ya diranta tše 2.5 gore Bevan a bolawe ga dina ntlha le thito se ka ge Naika a be a ganana le seo poledišanong yeo ya mogala. He says, second last line, towards the end, you want to kill me and all that kind. And then the response by Mr. Naika, I don't. You want to kill me? I don't. Are you making allegations against me or are you telling me the facts? So when you look at all this in context, he actually did deny the allegations. Komishene e biditše gape hlatse yeo e bilego yona ya mathomo go fihla tiragalong ya mothuntšhano e lego mokaptene Ashley Houston yo a rego bohlatse bja maloko a sephodisa bja gore a be a itšhireletša ga bo sepedišane le seemo sa lefelo la tiragalo. Realistically speaking, if they fired those amounts of rounds in such a small area, then I would describe it as an overkill. Ditšieletšo di tšwela pele.
Mopresidente Cyril Ramaphosa o re South African Wholesale Electricity Market e tla thoma ka mošomo wa yona ngwageng o tlago ka ge go tšerwe matsapa go kaonafatša mmaraka wa mohlagase ka nageng. O re se ya go thuša go rarolla mathaka a theko ya godimo ya mohlagase yeo e hlolago ke dikhamphani tšeo di šomišago mohlagase o montši. Ge a bolela kopanong ya dijo tša mesong yeo e rulagantšego ke SAFSA, mopresidente o tšweleditše bohlokwa bja tšhomišano ya mmušo le makala a private ge naga e thakgola projeke ya mathala a mohlagase ya dikilomitara tše dikete tše 14 le go hloma khamphani ya go aba mohlagase yeo e tlago e kema e sego ya Eskom. Mopresidente Ramaphosa o re tirišano le lekala la private kgathile tema e botlhokwa ya go fetšiša kgaotšo ya motlhagase e fela o lemošitše gore go tlhatloga ga theko ya motlhagase ga bjale go fetogile bothata be be le go gona dikhamphani tšeo di šomišago motlhagase o montši ka mo Afrika Borwa. Polelong ya gagwe ya kgwebo yeo e bego e rulagantšwe ke ba Steel and Engineering Industry Federation of Southern Africa SAFSA, mopresidente o laeditše gore go thakgolwa ga thekišo ya motlhagase go tla fokotša ditshenyagalelo tša tšhomišo ya motlhagase. Over the past 2 decades, electricity tariffs have increased far faster than inflation itself. You all know that. And in some cases, your electricity charge is much higher than even your labor charge. Ramaphosa o re Afrika Borwa e tlhoka dikilomitara tše di fetago tše dikete tše 14 tša megala e mefsa go sepetša motlhagase mo mengwageng e 10 e tlago. To build the transmission lines, Eskom currently is burdened with a huge debt. It is unable to build as the 14,000 kilometers of transmission. The lenders will not give it money. You set up a separate one which is 100% owned by government. Mopresidente o ipileditše ditirišano tše di nepišitšwego le lenaneo la menaneo kgopara la mmušo leo le fitlhago trilione e tee ya diranta mo mengwageng ye meraro e tlago. We need a visible and a clear pipeline of infrastructure with clear deliverables and timelines for that demand, so that companies confidently they can then look at investment patterns and expand and train people. When we are facing unfair competition, every foreign import into South Africa, into the SADC region, is a job that is stolen from our citizens as South Africa. We are seeking assurances that in the new regulations, monitoring and enforcement will be addressed. New regulations must make it obvious that local value add is non-negotiable. Kopano ya mesong le bao ba le go kgwebong e tlhalositšwe e le monyetlo wa go godiša ekonomi ya Afrika Borwa le go akaretša badudi ba selegae le go tiiša melawana eo e tla go netefatša gore go ba le kgolo ya tlholego ya mešomo ka tšhomišo ya makala private le mmušo. Re sa le amogela thobela tsheko ya molato wa moredi wa mopresidente wa pele Jacob Zuma Tutuzile Zuma Sambutla e tla tšwela pele ka la 26 kgweding ya Diphalane lenyaga. Zuma Sambutla o tšweletše ka boripana pele ga kgorotsheko ya godimo ya Durban pejana le hono o tshekong malebana le ditatofatšo tša go hlohleletša dikgaruru tša phatlalatša le botšhošetši. Ditatofatšo tšeo di amana le dikgaruru tša kgwedi ya Mosegamanya ngwageng wa 2021 morago ga go golegwa ga tatagwe. Zuma Sambutla o hlole a boetše pele ga kgorotsheko a thekgilwe ke bathekgi ba mmalwa ba mokgatlo wa MKP o sekišwa malebana le go ngwala go mararang a dikgokagano tša leago mengwageng ye 5 ya go feta morago gore tatagwe a golegwe botšhotšhisi bo ngangaka la gore go ngwala moo ga gagwe go gakaditše dikgaruru ka KwaZulu-Natal le ka Gauteng e fela ga se ipona molato ditatofatšong tšeo ge tsheko e thoma kgweding ya Dibatsela ngwagola. Go tše dingwe tsheko ya banna ba šupa bao ba latofatšwago ka polao ya seopedi sa mmino Keenan Forbes yo tsebego ka la AKA le mogwera wa gagwe Tebello Motswane Tips e tla thoma ka la 5 Diphalane ba tšweletše ka boripana pele ga kgorotsheko ya Durban le hono go tsenela dingangišano tša pele ga tsheko. Forbes le Motswane ba thuntšitšwe le go bolawa ka ntlenyana ga lefelo la go jela ka Durban mileng wa Florida ka Dibokwane ngwageng wa 2023 ba le ba gane ke melato ya polao ba rulaganya polao le go swara dithunya le dikolo ka moo go sego molaong.
Balatofatšwa ba šupa ka moka ga bona ba hlole ba tsene ka lepokising go ruma ka dingangišano tša pele ga tsheko. Botšhotšhisi bo boletše ge bo itukišitše go tlala seatla go tsenela tsheko. Kgorokgolo ya tsheko ka Durban ya arogantše tsheko yeo ka diripa tše pedi. Seripa sa mathomo se tla thoma ka la 5 Diphalane go fihla ka la 6 Dibatsela, mo le seripa sa bobedi se tla thomološa ka la 12 Moranang go fihla ka la 14 Mopitlo ngwageng o tlago. Balatofatšwa bošupa ga bona ba tla la pele go dula ntlwana le siso go ba go fihla ge tsheko e thoma. Balemi ba go feta 40 ka sekemeng sa temo sa tšwelopele ka Practiceer ka ntlenyana ga Bakersford provinceng ya Limpopo ba palelwa ke go lema ka lebaka la ge batho ba iphele naga. Balemi bao ba ipileditše go mmušo go tsena seemo ka bogare seo morago gore ba ipei ba tšwelepele go šwahlela naga yeo e dirotšego tša temo. Kwano ya mengwaga e 30 ya go lema fao e ile ya senywa. Se se direga le ge go ntšhitšwe lengwalo la semolao la kgorotsheko ya godimo ka ngwaga ke 2016 go thibela baipei bao. Kgoro ya temo, pušetšo ya naga le tlhabollo ya dinaga magae le mmasepala wa Ferikgong Motubatsi ga se tša tšea kgato go phethagatša taelo yeo ya kgorotsheko ya godimo. Balemi ba selegae ba gapeletšega go bea megoma fase. Se ke ka ge karolo ya mašemo ao balemi ba a hirišeditšwego ke kgoro ya temo e hlasetšwe ke badudi ba šušumeleng ba šušumetšego ka mašemong ao ntle le semolao. E sa le ba thoma go lema mašemo ao go tloga ka ngwaga wa 2001 fao tumelelano e bego e tsenela leswa mengwaga ye mengwe le ye mengwe ye 5. Ka kgwedi ya Phuphu ngwageng wa 2023 kgoro e okeditše tumelelano ya bona ka mengwaga ye 30. Molemi yo mongwe le yo mongwe o abetšwe diheketara tšeo e ka bago tše 10 go iša go tše 12. Go le bjalo ba palelwa ke go lema ka lebaka la badudi bao ba šušumetšego ka mašemong ao. Balemi bao ba kgopetše go se bonale ka ga ba boifa go hlokofatšwa, ba re ba nyaka kgoro e tsenye letsogo. Dispute re le go le yone e kgolo ke gore re le go kry-a lease ya 30 years. Immediately re swantse re ka mašemo re thoma go lema. Go thoma go ba le invasion. Batho ba šwahlela ka kwa mašemong ba ipha madulo. Balemi ba re ge go khudiša moo ka se direge kgoro e swanetše go balogela leano le lengwe la mašemo. Nna re nyaka gore mmušo o re thuše ka gore rena re leisitše mo gona ene re a patala. Re lwa le batho ba ebile ga re safe. Re kgopela gore mmušo o ntšhi batho ba ka mo. Bao ba latofatšwago goba e le bona bommakaepea ba re e sa le ba dula mo lefelong leo go tloga ka ngwaga wa 2016. Na re tsebe be le tšhemo ka mo re no tsena re kwiša gore re bona le sethoga go sa berekea ke mokara tsena ra re ya mekhukhu ya rena. Kgoro ya pušetšo ya naga le tlhabollo ya dinaga magae e re e tseba ka ga taba ye e fela e gateletše gore ke maikarabelo a mmasepala wa Ferikgong Motubatsi go phethagatša taelo ya kgorotsheko go hudiša ga badudi bao. The responsibility for executing and implementing the court order rests with the local municipality. The department is willing to provide any assistance the municipality may require in implementing the court order. Mmasepala wa Ferikgong Motubatsi o ganne nnang ya basadi gore ga o amane le pharela ye. Badudi ba motsana wa Kabe ka ntlenyana ga Mahikeng ka North West ba tšwela pele go ba kgakanegong ka lebaka la go hloka thušo ya motheo ya tša maphelo tekano ya mengwaga e 2 ge e sa le kgoro ya maphelo ka provinseng yeo e ba tshepiša go ba direla tleliniki ya nakwana ya selegae. Motsana woo wa magae ao ka bago a 300 ge e sa le o emetše tleliniki tekano ya mengwaga e 30 ba re projeke yeo e be e tšwelela lenaneong la mano a mmušo e fela ga bjale e tlošitše fao lenaneong. Tleliniki yeo e be e nepile go tliša kimollo ya tša maphelo tikologong ye e fela badudi ba re ba swanela ke go sepela menabo e metelele go hwetša thušo ya tša maphelo ntle le go fiwa ntlha le thitho ke kgoro ya maphelo gore e tla phethagatšaneng ditshepišo tša yona. Lefapha la boitekanelo le ne la solofetsa baagi gore le tla ba agela tleliniki dingwaga di le 2 tse di fetileng. Seno ke morago ga gore baagi ba dule dingwaga ntle le tleliniki. Lefapha la boitekanelo mo North West le tshepise go aga Phakong Clinic. Gompieno ga gona sepe ntle le mmu le ditshepiso tse di sa diragadiwang. Kwa tshimologong lefapha le misitse projeke le re lefatshe le tletse mmu mme ga la siamela kago.
bathati ba ne morago ba netefaletsa baagi fa baitseanape ba kago ba tlile ka maano a tla thusang go kgontsha go aga mo lefelong le. Baagi ba Phakong go tswa dikgwedi ka nna thataro go tswa go feta se e le ka ntlha ya gore ga go nna tiego e ka tlholang ke pula, kgoreletso ya ditirelo tsa baagi kgotsa any other natural disasters kgotsa hela di-internal fighting limit ya nako dingwe fitlhelele gore go na le di-business forum go na le tse re ipea dikgwedi ka nna thataro. Baagi ba ne ba solofela gore tleliniki tla batlela ka tharabololo fela ba santse ba letile ntle le kitso ya gore porojeke eno e tla diragadiwa leng. So it's very disappointing us because it's about 2 consecutive financial year MEC ya health ona bua ka Phakong ya Kabe o ritle go tsa 6 months which is last year ka bo June ne tswantse re to bo e fedile ka bo December ba tla go e hand over mo morahi ya no stakile ye mehela yana le haphala pholo mo Mahikeng le re tsela go tlase re le bogosi le baagi ba Kabe gonne re lekile go dira di follow up di le dintse re batla go itse gore go diragalang mare ba itshetse moruti o tsididi. Lefapha la Boitekanelo ga la tsibogela kopo ya gore le tshwaele fela ba itsise komiti kokwanotheo molao ya porofense e ka gatsa boitekanelo ka Phukwi monongwaga gore porojeke ga ya phuagangwa le fa go le jalo go tiego e tseneletseng ka ntlha fa e le dipersente di le 5 fela tsa tiro e e dirilweng. Ba re tiego eno e tlhodilwe ke seemo sa mmu, diphetogo mo kagong le dikgwetlho malebana le rakonteraka. Boleng jwa kontraka bo okeditswe go tswa go dimilione di le 5.5 go ya go 6.3 mme ga jaana go setse go dirisitswe dikete tsa diranta di feta 700. Ba ikaelela go konosetsa porojeke ka Mopitlwe mo ngwageng o tlang. Ke Lebogang Pebe wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Ge dikgetho tša mebušo selegae di batamela seemo sa mebasepala pušo le kabo ya ditirelo di beilwe leihlo la ntšhošo ka Free State. Lekgotlathomolao la province le biditše batšeakarolo ka moka go tsenela dipoledišano tšeo di šetšanego le dihlotlo tša pušo selegae go lekola maikarabelo boetapele bja mmakgonthe le molao. Dipoledišano tše di nepile go matlafatša go tšea karolo ga maloko a setšhaba le go tla ka tharollo ya mebasepala yeo e sa šomege gabotse ge go etla tabeng ya kabo ya ditirelo. Pitso e matla ya phetogo le boikuelo jwa tsamaiso e phepa ya puso ya Freistata le boagi jo bo matlhagatlhaga ka nako ya kokoano lekgotlapeo molao lwa Freistata lo ne lwa sekaseka maitsholo a batlhankedi ba puso. The leaders that we have are a reflection of a society that we are living in. So for us to correct funeka correct emthombeni wayo lengxaki. And we are surprised that time and again, after the 5-year voting cycles, we constantly complain about the same thing: poor state of governance, poor leadership, broken infrastructural services, and so forth. Sekolo sa ga Thabo Mbeki sa Afrika sa merero ya boeteledipele jwa setšhaba le boditšhabatšhaba le sona se tlhagisitse matshwenyego ka bokoa jwa boagi jo bo matlhagatlhaga. We can say whatever we want to do. We can have 600 of this kind of engagement on a daily basis. Nothing will come out of it because certain of our public institutions are led by individuals with skewed priorities. Baitseanape ba re gore bo masepala ba dire dilo ka tsela e siameng ba tshwanetse go tlhoma mogopolo mo boeteledipeleng jo bo nang le maitsholo a mantle le tsamaiso ya professionale. Matebesi o ne a rotloetsa lekgotlapeo molao go tshwara dingwe tsa dikopano tsa lone le bašwa go ba ruta gore dipolotiki ga se selo se se leswe. O ne a oketsa ka gore jaaka morulaganyi wa ditlhopho kwa yunibesiting ya Freistata o lemogile gore bašwa ba kopisa mangwe a maitsholo a ba a bonang mo palamenteng ya bosetšhaba le kwa makgotlapeo molaong a diprofense. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Re sa le amogela thobela nkga we tla ba e jang kgawana bošegong bja lehono ge banyana e swanela ke go fenya Nigeria
gore e hwetse monyetla wa go tsenela dipapadi tša sebjana sa lefase tša basadi tša FIFA ka Brazil ngwageng o tlago. Afrika Borwa e tla lebana le Nigeria phadišanong ya di-playoffs tša WAFCON ka Casablanca. Kholofelo ya banyana ya go fetela dipapading tša sebjana sa lefase ntle le phenkišano e hwile nakong ya ge ba bethwa ke bengae Morocco ka dinole tše 2-1 papading ya di-quarterfinale mo mafelong a beke ya go feta. Banyana e tla tshwanela ke go ntšha ka ga tšhweni phadišanong ya lenyaga ka ge e tla be e ntšhana makoko le Nigeria bošegong bja lekgono. Ditlhopha tše nne tšeo di tšwilego phadišanong di tla tshwanela ke go lwela dikgoba tše 2 go ba karolo ya phadišano ya mogopo wa lefase yeo e tla go kgatlampana ka Brazil išago. Ka go le lengwe Ivory Coast e tla tšeatšeana le Ghana. Bafenyi ba dipapadi tše ba tla thulana kgatlhanong le ditlhopha tše seswai go tšwa dikontinenteng tšeo di fapanego. Se go lwela dikgoba tše 3 tšeo di šetšego tša mogopo wa lefase. Phadišanong ye go balwa le ditlhopha tše 2 tša Asia, tše 2 tša Africa, se tee sa go tšwa tikologong ya Oceania, tše 2 tša go tšwa South America, tše 2 tša America le se tee sa Europe. Mohlahli wa sehlopha Desiree Ellis o re sehlopha sa gabo se lebagane le ngalaba ya taba e fela se tla go beša wa tuka. Disappointment, of course, didn't qualify automatic, but here we get another opportunity, to prepare to give us that opportunity to go back to the World Cup. And we're facing a familiar foe in Nigeria, who also didn't get through, and it's going to be a really big match for us. Elise o lemošitše sehlopha sa gabo e kokoropa papading ya bošegong bja lekgono. Of course, you cannot think anything further because you've got to get the job done here first before you think about the next stage. And I think it's really important that we stay focused. We want to make sure that when the final whistle blows, that we're the ones that's going to the next stage. Go le bjalo, monwešadino wa banyana Hilda Magaya o re sehlopha se thabela monyetla wa o ka ba phadišanong ya lefase. I think we are lucky. We are lucky that we got another chance to fulfill our goal, of which is qualifying for the World Cup. But it's not going to be an easy match. It's going to be physical. There's just going to be a lot going on. Papadi tla thagoga bošegong bjo ka iri ya 10. Pagišo ditaba tša rena di felela mo ga bjale kgaetšedi Mashibe Kganyago o ruma ka tša boso gabotse. Mogadi wa SABC2 ke rata go dumešha lo amogela bošegong ba lekgono a ke re lebeleleng tša maemo a boso re lebelela bogare managa go tla be go ntše go bulegile re lebelela gona Mpumalanga go theogela fase go KwaZulu-Natal go banagala go tla be go ntše go ene mesarasarane re lebelela jalo go sasa go tamogela gore tla bo ntše go bulegile go tla be le muane a re o tleleng ka tlhokomelo gona go la Mpumalanga mesong le gona go theogela fase go la KwaZulu-Natal ga re tswela pele jalo le tsona bošegong bo ba kakanya boso ba re lemoša gore go tla be go ntše go ene le memoya e maatla e tla be ntše le gona go na Northern Cape a ke re tlhokomele re lebelela jalo go tswela pele jalo le tsona go la go sasa Gauteng re lebelela jalo go santšane go tonya a ke rapareng ka tlhokomela re lebelela Pretoria lesomešupa Johannesburg ka tša lesometshelela Vereeniging le gona ka tša lesomešupa go provinceng ya Limpopo go sasa re lebelela jalo le gona go tla be go ntše go tonya re lebelela gona Polokwane re ya godimo gona ga Mothapo ga Digale le gona ga Mamabolo ka lesomeswai re lebelela jalo Mokopane Sebitiela re thogela fase ga Sekhukhune re lebelela gona Diphagane Mamone go tla be go ntše ruthetše le Bakersford re lebelela Mpumalanga go la go sasa re lebelela Sekhukhune go tla be go ntše go ne le mesarasarane re lebelela Emelo go tla be go santšane go tonya mesong le mantšiboa ba tla itemogela mesarasarane ga re tswela go provinceng ya Mpumalanga a re tswela provinceng ya KwaZulu-Natal jalo o Lundi le gona go tla be go ntše go ruthetše Pietermaritzburg le Mthatha Mnambithi le gona ka tše lesomeswai re lebelela Kokstad ka tše lesomeswai go santšane go ntše go tonya re lebelela jalo go sasa go la Eastern Cape le gona Mmaletswai ka tše lesomeswai Makhanda re lebelela jalo le gona ka tše 26 go tla leka go ruthela le gona Gqeberha ka tše 26 re lebelela go provinceng ya Western Cape go la go sasa re lebelela gona Beaufort West go a ruthela re lebelela gona Riversdale le gona go tla bontše go ruthela re manse gona go tla bontše go tonya ka tše lesomeseswai go provinceng ya Northern Cape jalo go sasa Kurumane ka tše 20 Kimberley 21 Calvinia ka tše 25 re lebelela gona go tla be go ntše go tonya dikarolong tše dingwe Freystata go sasa Kroonstad re lebelela Frankfurt go tla be go ntše go tonya Wepener le 16 le Caribbean ka tše 16 ga re feleletša jwale gona go la Northwest go sasa go lebelela le gona go tla be go santšane go tonya re lebelela gona Mahikeng re lebelela gona Rustenburg re lebelela gona Tosca le Taung go tla be go ntše go tonya mogedi wa SABC2 ke lebogile nako ya lena go tšwa go nna setlogolo sa Kganyago ke re ga e be boroko.